Hello, welcome back. Welcome to the channel of Simple Vlog. So tini chini last class inga tini chimi chini vacation starting na summer vacation tini 19 May 2023 tini Friday bye bye ay anuma ni mok pok by welcome sakadi ni mok pok by welcome sakadi hai Asa prole. ayah Chale to the YouTube. acha prole oi acha prole mane tamo tamsa acha prole tamo sa zipo चलो चलते हैं हम जुएल तक हम कुरुला आस्ते का थाला शिनाई वाको वाकता लिंच मिची ने वेकेशन स्टार्ट ये oh yes लिची अनका वशपन टिश खाया है कैमरा पकड़ Tano. Cheers. Nó có thằng ấy tam chạy nhảy chả đi. Nó có thằng tam chạy nhảy. Stop. Muya. Hả? Bye bye. Bye bye bye. Bye bye classroom. See you soon. Hãy đi nâng đặt. Neng đó ta này, làm thế này, doctor đi, ở neng đó này pion. Neng hai cái phải mostan khai muốn sát tươi à? Ơi anh mình đi lên, chứ sao cái phân? Hai, photo bude. Tini ni simi jeng te malai gelak ha. After 1 month si jeng malai nyai gahan bagi. Jeng tahu koro photo shoot kali nyai. Jualan camera teh jeng itu hangai ko. Ang tini makeup rok khaisi ge haipanan camera chengi tongkha Ni diri sidra. Mukran bahan je khai. Ang badeli sidra ta. Mukra nengla tamani borok kha. Neng khagi mukra ya. Neng khagi mukra ya. Neng tebo keram ma khaye neng te mukra na solna. Haja ma. Yang te masih YouTuber photoshoot khai jatong. Oh, campus sunsan pura. Bye. Bulanya phadi in chade jengke hindi basi Indian yang hangke English department ni koinor firok din chagra de koinor हमरा कोहिनूर वापस करो. चल बाय बोल दो बाय बेग थाना बा रुको बेग थाना हेलमेट वो दो करा गद्दारी कर बे छोड़ दो बाय आदि नाइगरा बंग तो बाय सभी So tini ni video asuk jara no hingke video shot khlai tomang ani battery pura low ngi thangka hangka bani bagai ang pura paithak jara te video shoot khlai mania hingke je mansang no rong loge ang share khlai ka e tini ni chini vacation start dangka hingke after few days jang malai nai beshi ya 20 days rong jang holiday mano hingke abani fishing gona jang thaipong thaijo anaros je chai masak chalaya no so tini video asuk jara no bye